ahantu uzi Ikimansuro ngo tujyayo muri weekend. Ikimansuro? Naho nzi kandi ndamutse mpaza ntabwo najyana nawe. Kubera iki se? Njye najyana nawe umeze iyo murabyina mama umeze nkuri muri tora imbaraga se. Ubundi se ninde warukubwiye ko njye nenda kujyana nawe? Wezo bimbarizaga iki? Agira ngo dushire irungu tubone icyo tuganira. Ndahaza ari Ikimansuro kimwe yo bamamaje ngo hano hari Ikimansuro cy'Ubuganda. Ego wanda yawe. Mwiriwe. Mukomere cyane. Yewe data we. Matilda shari wanje kandi araharira. Aha yagiye ntagaragaruka. Yajyanye na Muvundo. Hajamo bebetara ngo bagiye kwirira isi. Ko nari muzaniye pizza. Pizza. Uri muzaniye? Hano ushaka ntuyime wagisiyima ajya kwisangira n'abamansuzi. Ko bagiye. Tugwijanyije ukuri. Mwababonye ari babiri bari kugenda. Cyane pe. Mwababonye. Data we. Kandi shaho karide karacari gato naho kamenya ukuntu karababuza. Kababuza iki? Ababuza iki? Nasuko urukumva niba bajanye ndo babiri atari kugira ngo babone uko babyara kandi kana. Nihangane nta kundi byagenda nyina. Sara ko ataragize umuntu uzanye na pizza koko. Agora kankarabe nyirire. Ariko umuntu bwagiye he? Umuntu azanye pizza si yawe naho urirukanse ngo ugiye gukora ngo uze ngo wirire pizza. Wowe se kandi ugiye? Ngiye gukaraba kugira ngo nze nkutera apeti.